bice byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi hizihijwe umunsi w'ubwigenge. Ni umunsi ngarukamwaka wizihizwa Abanyamerika benshi bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umweru n'ubururu. Kuri iyi tariki ya 4 y'ukwezi kwa karindwi yagizwe umunsi w'ikiruhuko. Amerika yizihije umunsi w'ubwigenge ku nshuro ya 247. Mbere y'iyi myaka yose ishize, Amerika yari mu biganza by'Ubwongereza kuko ari bwo bwakoronije. Uyu munsi kuwa kabiri, akarasisi, ibitaramo bitandukanye no gusohoka abantu bakajya gutembera ni kimwe mu bikunze kuranga umunsi w'ubwigenge hano muri Amerika. Kimwe mu byaranze uyu munsi ariko kitamenyerewe cyane ni irushanwa ryo kurya imigati irimo inyama zizwi nka hot dogs ryabereye mu mujyi wa New York. Abitabiriye irushanwa bari baturutse mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Joy Chestnut wari witabiriye irushanwa ryo kurya hot dog niwe kugeza ubu waciye agahigo ko kurya nyinshi ku isi. Uyu mugabo mu irushanwa yitabiriye mu mwaka wa 2021 yeretse abo bari bahanganye ko dakinishwa ku biryo maze arya hot dogs 76 ingunga imwe. Yavuze ko iyo amaze kurya ibiryo bingana gutyo yumva amerewe neza cyane kandi yumva bikunze. Well, you know what? I feel amazing. You know, you can't feel really happy unless there's some suffering involved. Uyu munsi kandi urizihirizwa mu murwa mukuru Washington DC ahazwi nko kuri National Mall. Aha ibi birori bibera ni hafi y'inteko nshingamategeko ya Amerika, ni hafi kandi y'aho ijwi rya Amerika rikorera. Uyu munsi mukuru uraza kurangizwa no kurasa ibishashi by'umuriro fend artifice bimenyerewe ku minsi mikuru. Tim Harris Ishimwe, ijwi rya Amerika.